Hello, Cable. Ko anyi me gbolo na obere para si si he agbele mi afo kra de para to gba agbele mi afo mele takpo na gbe kre para o je wa nyamegami lo nyamegami ne kios mo le kaja gbo mi na pole e si ko de me na me se no so be ma ya agbele le kakra me no vire o anyi me be kios ke people akra ma di to kra nyama pole mi di me play si de nye be kios me they play ya de me de people akra nyama se eno nye bere meje to go be gamele mi asi o de meje mi wo mi aroku ya me se me nya bere gamele mi asi o meje je mi nya megami fifila me se be over garage Kelibi Motors be garage le community 18 junction le moto weji si go me se me we o garage gare le fumare awola community 18 junction le moto weji le fi me be ejanku me Toyota Ghana re ta magere come fifla nyanga ma wa ya ba bia go ba sita fifla ta no be keli en to kra pom le fias be amega menyo tan ka bele gamele nyeso ka kere ma wa ya gere fuma magere ma ba bia hure se de ba sita ta no be ekpo be do man asusu be mi ma pole hu ka kere si ma wa do le pom ma wa bia se be de hure ke mele fini ke ezona la fa adeji o ha e pa ma no e ke mi ma no si o je me si jo le pom Kabla na me do pome nu se no me kpa ko mana wanya sia. Okay. Ya bete mi anya megami. Go and sit down. Egbe ama bia ehure sia de pasi ta pa do le fie gbe. Mi ato Kelibi Motors e kilo. Ya to ne galamesi anya kmonto. Ne galamesi e gato la gberulu. Po vo hele Kelibi Motors ra. E galame jegbe wo fu gbagbe yo wele Kelibi Motors le chafe nyanya kra gari me no fe valo e fo mere ko me to gbelo me fo gbe me se fifu la be obe Kelibi Motors le community 18 junction e ji le fi le moto we ji ya me se obe ene ma me bu fi aklo ta he we me obe me nya po Toyota Ghana fifu la fe du me po te fi le Toyota Ghana fe ko me le fi mi Toyota ta me ma gbara Njole fia ko me loto re mo ma gere garage ko ma ta fle hure na mama nya play to gbe yo vinyo ha me ma bia lo ebu kere ole ebu ke jira mi le jira ole jira fu mi le jira me ma play na mama nya be fore mama nya mete koko sigota ma ko ma check ke ko se me na de good ole ke jira lo ole jira ke ka wo yibu akpa ma check ngogbo le fi ngbo were ma tan po fura apple ha na nya weru loto apple na fu mama yo bi o pete jalo ke je jeep ekelo be jeep ekere la la mama le gbogbo mi to mi ma nya se ka ba si gbe ha ya jero le ke jira amega hure se re nya le fi ko mi le jira be kwa si umu a me nya we be ibu loto wa anyway egure ke mele mi asi ke ela elzana fonne wa because ebuke bete pom le fin obete nya kpona mvo mele buke mi hezana fonne afo me ba fonne afo ade ebuke bete le fi afo fonne energy olere egure ke mele mi asi so na afo ade wa ebu bete afo energy olere ele nga mata fo egure ke le fi because ebuke bete le fi me ko be audio bete mi le me gbele fi o Range Rover mi le me gbele fi mi da Enyanda ke do maya ga gbova ma yi den go gbe se me se bo be Kelibi la kale different branch bula fi bubu eta mai fi mi ko do mai ke bu ke mi wala for ne afo adeji zori ke ma bro se re me le ma bia ta ko ne ma jolo gale nye siafe se me na re nya ga to go sia